Ai ofo alofa ma fata alofa. Ile afio mai o fionga I whaamsino. Fio mai lau fionga tamete sa o mātua. Ia mai se foi o whanau mōli mawina le nei tai au mātango fie. O mai se o tātou woi le atua. Ia e talo si ai le whamoe moe o nei whanau. Ina ia uli masao. A walawa nei a te mātou le alie. A ia fo I pēa I la ua fio le vi inga ma le whaamanu. Ona ua mafuta fia lau whanau whātua I le nei tai au fōua e sila fia lo mātou whamoe moe. O lou lava ngānga pa ia e mātou te wāla au ma a isi ai. Ma a mata ai le nei sauninga I lo walofa tū noa e le ma whaamatala talaina. Ona o oe ke liso o mātou wole ma wāla au atuai. Amen. Tātou sisi whatasi le fu o le manu malo ke liso I le suafa o le tama malealo maleanganga pa ia. Se pese ua saunia e whanau. Anganga pa ia e le tolu I potasi oe o le tasi tolu sili alo tamafi o mai e sauni lo uloto te ui alele o le fua o le nganga o le alofa, o le oli oli, o le file mu, o le ono sai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le whamaonu, o le anga malu, ma le a mio mama, I le whatula whonoina mea whapena, a o e, ua iake riso, ia whasatoroina I la tau le tino, ma ona manao, ma ona tuina nau. A whai foi I tātou te ola I le nganga, ia tātou sāba vale foi I le nganga. Aua nei a vea tātou ma e mita vale, aua nei whelu iai, aua nei whelos iai. O le upu a le ali, lea tuai whātai. O le manulau ti o le nei, Tau wanga le whanau le nei tusanga uafe ua spuma wha. Mai lona whaitawina I le whaperetania, eat the colors of the rainbow. A whasa moala. Ai lango le mua. O ala lango le mua e kakaunga kako aia. Saua mai le langu mu langu sama se o ale langu muli viole. Ai la le mea mali le ai tuku ai. O le taimi wa manaia le mea ai lanu mu. O le taimi wa le manaia le mea ai lanu viole. O le taimi wa manaia le mea ai lanu sama. O le taimi wa tuu oe le tuu mau le mea ai lanu moana. Ona o lo le whaati tauina. O le ase ata la foia I le nei tae au, ma le tape nanga matango fia nei whanau e mai seo I la tau olo I tu atu. O nei wha moe.
Lea lau a tātou whalongo ai le whamalosi a Paulo i le kalesia i Kalatia. O lanu nā lea e manao ai, Iesu e tauala maila nā wa apostolo ina ia o tātou a ai. Kako whikangofi e wholo patatoa tulou. O lea, ono sai, alofa, anga malu, oli, o fua o le anganga pa ia. Whātau siu-siunga o le whaitaunga i le nei tae ao tātou whalongo ai. Aua le mita vale. Aua le whelu i ai. Aua le whelosi ai. O lanu la nai e whaapipi e kā kou i langu o le ngua o ngā whaale tonu ai loa leo le aso le nei. O lanu nā le a tātou tau mawhai e, to e whaau popo aku le lanu mātango fia o le nua whaatasi, ma le whai unga tonu a whaamasino oka o kai. Mātango fia le tape nā. Wai mauti noa, e iai le si tinanga o ngale silia o lang kamalena tapena o ke ofo whaau au whaamasino, fia le tupe sa tutongi ai. Ke ofo re ngai pule aonga o ke ofo. Aua. Au mai fua o le anganga e tātou te talia ai ma le loto whaafitai o lanu ana o le nua. Lea e wha au tū iai le dei tae ao. Mō tātou sui tau wā. The only beautiful thing that you have to wear on this stage is confidence. O le toa. Po le ale Manaia o tau tāpenanga a e pala ai. Mai mau le taimi. Toa i taimi uma. E lengi pala langi i a whaamasingo o Samoa. Aua le fefe. Ta wia ina i a whaamanuia le atua i a te o tau ma o tau tāpenanga. Po le fala ma feula le muliutu e nei o tō mātua o leaua. A fio matala mai ao. Ao le tā wai fōi a nei whanau i au te tas. Ai mai se ai o le pa ia i le ainga whai ao. Ao maua le awanoa whaafitai ai le ali pule ma le ainga whai aonga. Ono le mae wa tapena ai le nei whaamoi moi. Sei o tātou titana. Ia maria i lau a fia upu o mātou mutu e tau te tala pēr. I ui ailo mātou le ato o toa i le telo taimi le ali ie. Whaamanuina lo suafa e whaavavau. Fo i le viinga i lau a fio. Ono lo wanga le lei whaasoa e le ma whaamatala talaina. Whaamangalo mātou le atuai. So mātou vai ma le ato o toa. Mangalo ini o mātou tū mahanga ua le tonu i lau sila. Mo le whaamaoni mātua, mo le whaamaoni fo i mātou whai aonga, o i mātou fo i whanau. Le whaamaoni le atuai mātou. Whaamole atu, whaamangalo mai lava i se au pito matua, se i o i se moe fōu. La lafo atu le whaamoe o nei a mātou whanau le ali ie, i louanga le lei, le poto ma le ata mai, le anga waa, le loa, ma losi, ma mea umalava. E mawhai o nei whaatotonga ina ai i la tōu e whaatino ai, ma whaasulu mai au tāleni mo e tuina ia i la tōu. Whaamarusi au ma whaalotu tele, ia ia li i matamai ta i whaamasino e la tū te whai ai, le whaai unga tonu a o sila la ua fio. Ta wai file muna i o mātou mātua ma ainga i so se tafa o le atunu ma le lalulangi o sila mai moa mai ai ma whaafafonga. A o tu mau pēa lo mātango fi. Tā tau ma oe se ia o lava i le taunu unga o le nei whaamoe. Di ia pēa oe e whaavavau. Leala mātou te talo e ala atu i lo lava suafa Iesu lo mātou wari i. Amen. I le suafa o le tamā, ma le alo, ma le anganga pa i. Mori ranga whaptai da whiunga te akono. Ia, mori
upu foi fala ia o wata to sui tau ba ia le ngata idea ia o le o mai ona sore ni tua oi mun tatu ba mun tatu ori ni tai au ia se me se pati tatu kolisi tu fatasi o to au ia o bela foi fala ia nga foi on to umi na tatu upu o le ua tau to la tata o madua fiti ala fo ia le ata o fiti mau polonga ava mai ua pula toa ma le fia tapu itea ina ua tepa iata ai tanga i malama o le fai tau a ringa seu ua pa utua au mafua malu o le fai tau ali tau tai sa veo loro tua au mafua malu siwa mani nola ta ata mana e da so mai se pati o le waulia mai tato fa mo mo le ne so e a vele fonga va tawa so mato vai ia mato te fa fe ro ia to i roto pa ia ma roto malu o le wa e ma wa lunga wa toa pa fanota wa fanga pursina au fionga sista uro a onga kolisi ese ia ma tato wa onga laiti fa staida fio mai ma le tala mai au o tō pa ia mo tō mamalu whale atunu whale anganu whale karesia nunua tuia whatino tausala ai wa velo leo whai mo fonga tau moli e la fionga le ripule ia malu la inga whai aonga ia wha wheloa ia lo ia tuailo tō pa ia matua la wala udia o fionga e whamsino o e mo whaina poto mai e mori mawina le nei wha moe ole tawanga mis male Manaia e apole St. Paul 6 Pageant 2024. Let's give a round of applause, ladies and gentlemen. Now, before we go any further, I am so honored to announce this very, very amazing person who's going to do an important job today. Oh, can't wait. Fauina Maile Massey University, Wellington, Malatusipasi, the business studies in accounting and human resources management. Fauina Maile National University of Samoa, Maile Tikeri in accounting and economics. Faya Onga the University of the Pacific, I took it ila o wino o communication English. Trainer in human resources mo nam tanga luenga so fu maloloina. Tolus full lima tau sanga o avea mo faya onga so se kolisi Samoa e afia ile iva se full posede e kolisi de Kalesia Católico. Ele faya se ainga mai tausi lavalo na mamalu se ia te. Ladies and gentlemen, she is our grandmother. She's our mother. She's our nanny. Let's welcome on the stage your MC for today, Muripola Asiata Soetwafoe. Okay, ladies and gentlemen, let's kick the show to start. I'm going to call upon the contestants for their opening number. Lalato Siva Muamua, it's a tala inaloa ienai. Le nei aso a o le ifala wiloa o latou suafa. Au mai tapatele mo tatou suita wao. Keep me one of them funky ass beats. Te mua mua o Fatima, ile pa ia le afia.
Amamala Ea fua mai o le tai sama sama tui manua Le fale se fumu ai me se ai mule matumua Pa amalo fa fe tai samo i le tapua ina Te pese atu malera ta pese foi male faite Ta ua mai no fia fia na ole a se foi o si o ma ale alma fa mai wa poe mai ole a sa sa silo silo la ia ole na mata ole a So I mai se pati tele na mo tatou suita wa. Sa pena mai lol tatou category number 1. A o watu tatou fala wiloa. Ladies and gentlemen, I have a team of 3 very important people who will be doing a very hard job today. Tolu nisi tau lava o le avea mafamasino. Judge number 1. She is the owner, she is the proprietor of the Island Business Center in Nu'uli, American Samoa. An ex-student of St. Popo 6 College, a widow of 3 handsome sons who are running their business in American Samoa. She is currently a high chief of the village of Paleula and runs a bingo business that helps the victim support the home of the elderly at Mapufangalele every year. A very loving woman who loves helping people in need, and she contributes to any occasion when asked for assistance. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome Tausala Manaia Aoga Kolisi. Our judge number 2. She's the marketing manager of the Business System Limited, hails from the village of Hastoutum, and currently the main figure of the Business System Limited, both in Upolu and Savaii, with her professional marketing strategies. A well-known individual by her name, Tausala, who runs a daily program on Talofa Famo. A very heavy alcohol drinker and commits so much to her community, like the Fa'aumanga, Fa'ale'ainga, especially the church. A sociable young woman with a smile. Put our hands together. Welcome, Leroy Bryce Faunati. Judge number 3, ladies and gentlemen. She's a business owner who runs a variety of businesses, including clothing designs and tie-dyeing in the village of Muamua. A single business owner and very committed to her community. She represents her village Muamua as a Suita Maitai, which is under the umbrella of the Women and Social Development. Ladies and gentlemen, big famalo to Sheena, to U'u, to Lua. I have one more announcement to make.
O le tele o ngaluengan tau pai. Wai me le pai no matou fatu peina le nei aso. Peitai, paftai tele lava. We have some very important people who have actually contributed and donated to this main cause. We have three main golden sponsors. Our first golden sponsor is the Samoa Commercial Bank. Mais pati po Paulo. O le matou golden sponsor lona lua. O le Island Business Center in Uli, America Samoa, le pionga ya sola. Ma le lona tolu, o le asocio Manaia Aoga, Mātua Manaia Aoga, PTA Association of St. Paul 6 College. Big round of applause. We have other or silver sponsors, Aliki Wholesale, Business System Limited, Samoa Stationery and Books, Grace Hair Salon, Pateles Yolo Mai Samatau, Chocho Oto, Honorable Mulipola Molio'o, Tene Ole Vainuu Mai Manono, Maniusila, Ole Aingo Mulipola Tuafoe Mai Manono, Reverend Isaako Vaisangote, Eveni Garothers, Arco Chemicals, Vainiu Liu Kui's Bakery at Moamoa, Sheena's Variety, Patele Jerry, and Seira and Famailes Yosi Alepia. Thank you so much indeed. Molto sila pia oisi sponsors. Ne tau papea oka ai wa ko se luas fulu afe. Oisi tatu sponsors po ai mai ai punei o tusi faitau ma me so soani ile ne yaso. Ladies and our first category, ladies and gentlemen, tato category mua po tato vaenga mua. Ole aso sua mai le sui tau va. Malana sash po lana whaailoilo tau wā. Na tāpena ina la veilona ainga po o lana whale. Malana introduction e whaalauiloa ai i a lona tangata ma le whale o lo sawai. Ladies and gentlemen, category number 1, sash and introduction. Judges, are you ready? Thank you. Au mais patipati mo tato vaenga mo mua. Tausala fatu, ia o tō paia ma o tō mamalu. Mai lava I maunga tatele se ia o I maunga iti. Talofa, talofa, talofa lava. Honorable judges, guests, ladies and gentlemen. My name is Maria Ulalia Faraimo. A female of 18 years of age, hailed from the beautiful village of Le'awa'a. I am your contestant number 1, and I am honored to represent the House of Fata! Ole tamaitaia Maria Ulalia e mai le lalafanga o le Auba'a. Maria Ulalia is studying towards the Tibet courses at St. Paul 6 College. She's also a netball player, a very intelligent young woman who loves coming to school but comes very late some days. She loves school as I would tell you. Maria Ulalia comes from a very good family from the village of Le'awa'a. She loves going to church.
and she loves everything about school. Welcome on stage, our first male contestant, contestant number 1. Greetings and talofa lava. My name is Tausala Manaia. I come from Afenga. I am supporting beautiful house of Fata. O le ali o vaiala mai le afioanga o whenga. E se le lava le afianga o le aonga vaiala, ona o le tausiaina o se ona tua a o lo o ngasi. He has a bedridden father. Many times he would ask to go home early. I would always allow him. Maria Ulalia and Vayala Samania from the Fata House. Thank you. Welcome on stage, contestant number 2. The female contestant number 2 on stage. Honorable judges, distinguished guests, teachers and parents, and my dear fellow students. My name is Angelita Penulemal. I am 16 years of age. I hail from the beautiful villages of Matsao Tulefanga and Saleimoa. And I am proud to represent the beautiful and powerful house of Tuna. Angelita is proud to be from the village of Matautu Lefanga. Although her village is quite far away from town, she is always here early morning for school. So thank you so much indeed, Angelita. Let's welcome on stage male contestant number 2. Cha Chen Mei Kuren Fakwan Chihaude Chashi Chinchen Dashu Oda Ansik James Yanga Smithy Lasi Chumchang Leawa Pasito Uta Hu Leulumoenga or Chinyan Shi. Greetings to you all. My name is Ansik James Yanga Smithy. I am 15 years of age, hail from the beautiful villages of Fasito'ota, Le'auwa'a, and Leulumoenga. And I'm proudly sponsored by my one and only team, the House of Tuna. E mua o na ufatalo fatu ile paia ua sasau nei. Le lau famasino, le afionga le pulea onga, paapea le ainga whaia onga. Tama matena le lau mua, malwasenga o sui tauwa. O au o Ansik James Yanga Smithy. E se fulu malelima o tausanga, o te saumai i afioanga o Fasito'ota, le au waa ma Leulumoenga. Ma o lo langoina au e le au malosi o Tuna.
Whaatai. Pei ana palau vale mai le Mr. Tuna Muamua. Anyway, thank you. Ansek, of course, Simiti is a netball player for the college. It's a alo neti polo le au mix. Ai masani au na whaia ina i matu au o na o Ansek. Ai fia lava i ta alo. Whaatai tele lava Ansek. One more time, the contestants, number 2, from the house of Tuna. Welcome on stage, contestant number 3. The female contestant number 3. Talofa lava. My name is Hannah Misalaki. I come from the beautiful village of Matautu Falela Thai. I am honored to represent the beautiful house of Taiwan. Tamai tai Hannah Misalaki. He uma o ngā tai o Falela Thai le na awai tai ma e a mai le paisua. O Hana, o lo iluvisenga skul malelua, o lo tau aveina ma ta upu le health physical education, o ne tali tonu Hana. E ta ua lava, le tau mafa i me ai pa leni, ma maua le soifua ma lo loina. Papai Hana au lele. Let's welcome contestant number 3, the male category. Fam sinoina le sash, ma le introduction. Aina le yau la loa samu. E ao no faturo yau paia, mau mat. Tulou na lava. Ma alo elele. Ko kingo ako timoki mafi. Koku tau taha vitu eni, koku hau mei leu muenga. Kou fia ke o whakafufonga e mau timi mālohi, ko e whale o taima! Greetings and Tausala Manaia to you. My name is Timothy Murphy, 17 years of age, from the beautiful village of Leulmatwai. Your contestant number 3, proudly sponsored by my beautiful house of Taima! O le ali o Timothy, o lona tama, o le tonga, mea nana laiona sauno atu i le whatonga. Maloni, akawetai tamasi. Timothy, o lo ilo senga spulma le lua, vasenga whahu o le nei tausanga, o lo o ia tau aveina ma tau po le computer, ngana peretania maisi. E mana o le ali il nei o Timothy, e avea o ia ma se tasi o li la kapi i le lumanai. Ai sa o se talonga lava po Paulo e whai, e la vea lava tim ma au mai itua. Ia talo sia ia lana miti, ai avea o ia ma se tasi o asuvai, mo se au la kapi i le lumanai. Big round of applause, ladies and gentlemen. We've come to the last contestants, ladies and gentlemen. Let's welcome on stage our final female contestant, contestant number 4.
and I am thrilled to be a part of his incredible pageant. I come from the beautiful village of Paleatiu, where I have learned the values of hard work and kindness. I am proud to represent the beautiful team, Tila Painga. Ole tamaitai alo faina Josefa. Ole taitai ulu po ileo tamaitai po le head girl for the college 2024. A very hard-working young leader. She takes accounting and economics, and she would like to become an accountant in the near future. All the best, talo faina. Talo sia ai fataitai uma te ni tia onga ia te oe le tō angai fai mea onga ai le ole fai kakaa. Welcome on stage, contestant number 4, male contestant, contestant number 4. Let's hear, who is he? Where is he from? Greetings and Tausala to you all. My name is Nicholas J. Paolo Scanlon. I come from the beautiful village of Samatau, Falatai. And I like to represent the beautiful house of Tilafainga. Mr. Nicholas J. Paolo Scanlon is the head boy of the college. O ia foi o le taitaiulo ali'i le nei tausanga. O le ali'i a Nicholas J. O lo ia tau aveina, ia mata upo le tusiata. Pa mai wa umona tusi lato si on tamale na pa ele lotu nei le tae ao. E mana o e avea o ia, ma se tasi o tusiata I le lumanai. Thank you very much indeed, Mr. Head Boy and Miss Head Girl. Big round of applause, ladies and gentlemen. Now, I'm sure everyone would like to see them back on stage. Can we have the contestants on stage, please? For the audience viewing. Pasai lau sui tau wā. Ua maea le tau wanga o le vaenga mua mua. O le tātou vaenga lo na lua e tā pena mai ai. O le la e la e lungo le matawhanga ai mai se aso nei le vevela o le la. Te tātou tanga I la e le teine Samoa. Kapini onai o ke hana nue makai ho olu ua hali ke mole e nana la maka I ke a umala wai hagai I ake a I kawai Ata, tau pa'au le le iai, oi au voi. Akaluna o weka huna, hika pali kapu o ta'au ea mai ke ali iki a man. Mana e te ia o maa. Kapu o mamo, kapu anani, hapo hawaii, o kalaka wa hei no.
Lei, Tautai. So sila mai. A kaya nga me isi aso. Na sai to valu, sai to sepulu. Fia yo la upana with Siva. Me foi na Helena fai ma so. A tonu e musuina yo la so loto so anga mai Manaia Aoga. Wa ko kanga ina ko akele. Ya lei matua Tausala Manaia Aoga Kolisi. Now we've come to the second category of the day, ladies and gentlemen. Ole la e ilunga ole matafanga. Let's welcome on stage contestant number 1, Miss Maria Ulalia from the House of Fata. Its mixture of colors reflects how nature has inspired us all. The rainbow is one of the nature's greatest phenomena. It is believed that a rainbow never fails to bring a smile to people's face. It also signifies optimism and positivity. This really fits us as humans because we are all of the colors. We are all the genders, races, and ages. Its upper part showcases that we have our beautiful shores, our beaches. White represents our soft white sand, and the colorful shells reflects the beautiful shores of Samoa. Ladies and gentlemen, colors of the rainbow, Sarong, Maria Ulalia Miss Fata, Faftai. Faftai Miss Fata, Miss Maria Ulalia. Let's welcome the male contestant number 1, Mr. Tausala Manaia from Aoga. O le tele o sulu e mawai fingotsa. O le taule alea mai a finga. O lana mausa po o lana masani o le whangotsa. E fesoasoani ilo na ainga, tūlanga i le aonga, manisi lava vainga whapena. Ilana lava po le ia lava se tulou. O ia filfili ai o se ata o le pongisa o lo whaatino inai le whaiva. O ni mamanu lo o tawata tamai o sulu ia o lo o whaia le whaiva i le pō. O tūlanga masani ia alea taule alea. E atangi ai o ia o se taule alea Samoa. Na tō whātisia ma tā penaina e le sunga i aulungia o le au ma alosi a whasa whaafutai. Faftai lava. Ladies and gentlemen, let's welcome our third contestant, our second contestant, Miss Tausala Manaia Aoga, representing the House of Tuna. Pui ilo ngata I whale. Pui mawhaasau ilo ngata I whale. O le ola lea mō nei mātai au.
O le tali tonunga o le tamaita ia Angelita, o lona fia nga fo'i. E fia lava i le matawhanga. A waia su e lau tele mo le tomai ma le anga waa. Waia wha upu wailo na la e sa ele e avea ma autu o le ne yaso. Wha asau lo ngata i whale. O lo momole atuai ni lanu filangulang nuai, o le lale lei, o lo tato ngata i whale, pe a tato pui ma wha asau. Sama matene o po Paulo Leono, ia avea le nei au tu mas whataita inga le lei mo i tato uma. Tato patasia, ele a fionga i a mishi, o le whale sui a mishi's fashion at Waimea. Paftsai. Male contestant number 2, Mr. Ansek Simeti from the House of Tuna. Mr. Tuna's theme sarong for the day symbolizes the ocean. We all know Samoa is surrounded by the beautiful ocean that was created by God, as Ansek strongly believes that there is always a connection between the people and the ocean, and wherever may life currents take us, always remember that we are people of the ocean. The blue color printed on his sarong symbolizes the expansive ocean around Samoa and all the Pacific Island nations. It is his heartfelt expression of Mr. Tuna for his homeland, his bond with his people, and his connection with the marine environment and its ecosystem. The marine life painted on the sarong represents the sacred creatures in the Pacific methodologies such as dolphin, seashell, and sea star. The theme sarong for the night also reflects his belief that he is guided by God and his ancestors, and most importantly, Ansek believes that by preserving and maintaining the environment, specifically through taking good care of our ocean, is very important for our future generation. Ladies and gentlemen, Mr. Ansek sarong was inspired by his one and only mother, Le Faletua Yasoloi Simeti. We are people of the ocean, and we should be proud of who we are. Soifua. Thank you, Mr. and Miss Tuna, for the presentation. Ladies and gentlemen, approaching the stage is Miss Hannah Misalaki, all the way from Matautu, Falelatai, in her sarong wear. Ole sarong pole la eyo taima. Olo atangi ai le nua maona lanwe fitu. Ma ua whaafuala awina i lunga o le matawhanga. O le fisa o tainga o fuala au aina sua malie, ma le matawhanga. O fuala au aina na te au maia le langona o le fia iai pia i lunga o le matawhanga. A o pua ina mai e ngalu ma pia o le sami, le ea malu. O fuala au aina sua malie, o lātou sua, e pisosoani lātou te au maia le vai tono tātou tino. A wāpoi o le matawhanga o ona lona ea. O le au ngāle nāu fuala au aina sua malie, i lunga o le matawhanga. O le tamaita Johana, e a lala i lunga o le sami i matautu pale lātai, ma e fia lava o ia, e tui le sea ma whaatau. Whaatau hana. Approaching the stage, ladies and gentlemen, is of course the young Tongan man, Mr. Timothy Murphy from Leulumoenga. The ahine. Get away, you know. 4 a.m. I don't go, let's go. C'est pas. The ahine.
Timothy Sarong is themed Ia e tupu il fusi, or translated, may you thrive in a swamp. The literal application of this famous proverb, the Samoan language that is often used as a blessing by the elderly people to their young ones, or even the youth, with the hope that they will grow vigorously in an unpleasant place. Despite its nastiness, the swamp is a wetland that has mud and is often dirty, but it can be a social place of endless supply of everything. Our homes are our swamps, but the best home is the one that has all the colorful ingredients. The one that has warmth, love, honesty, and compassionate affection for each other. The white fabric represents life, the gold prints depict our homes, and the colors represents the good values, ethics, and traits that build us with our homes to become brighter tomorrow people and greater future leaders. The tie depicts our resilience as a community to the impact of climate change. Ladies and gentlemen, Timothy Sarongwea. Approaching the stage, ladies and gentlemen, our final contestant, awal to Ilva, Miss Alofaina Josefa, contestant number 4. Testing. Swimwear is a printed white-on-white material. The choice of using white material coexists with our beautiful and stunning white beaches. It is designed with colors that symbolizes the environment that one is appreciating. This wear can definitely give confidence and comfortable for any woman to wear. It will allow the body to absorb the breeze from the ocean and as well give opportunity for a tan if required. It can be worn in any design and style just to cover up the body before and after you encounter the waters. Ladies and gentlemen, Alofaina Sarong is the work of her own mother, Kulisia Ilangitele Sabelu. Our time is filling up. And our last contestant, ladies and gentlemen, the young man from Samatau, Nicholas J. Bartolo Scanlon. At Apena Maituale Awafata. Nicholas J's swimwear tie represents how a player in the old days wear their ia lava when playing tangatia or spear throwing with one arm and underneath tying. His wear is also wear we normally wear when we go swimming in the sea. The color of his swimwear represents the rainbow. The inside knot of his lava or swimwear is the picture of the clear, cool ocean. Waves splashing in our luxury shore, while the rays of the sun reflect through them, those spherical drops from seawater, and form the rainbow. This normally happens in the paradise. Nicholas swimwear's message for all us today is that rainbow is a sign of peace and a sign of hope. There is always someone out there that deserves a second chance in life. As the ocean stirs the hearts, inspire the imaginations, and bring eternal joy to soul.
So please try to be a rainbow in someone's cloud. The swimwear was designed and put together by Deacon Abraham Tausala Manaia and Jay and has design of Summertown. Let's go, Jay! Malo, Manaia Aoga le loa au pe atatele ya ngalu le sami. Thank you, ladies and gentlemen. Now, I'm sure you would like to see them one more time posing on the stage. Now, let's go, contestants. Come back on stage for our final viewing. Outside. Atamai.
Lei whawhai toi mai patele le nā. Mo se au whanau mai fiti. I o loko o le lima le fiafe toi alo e whanele. Tina boy na mama o foilo ainga to ale aisa o ona foile wainga mafana le mafutanga mo ele tausa fainga tamea uma uangata lepa Fia fa o se fa le mo Talo fale ai o se kamu ta o te to Ai se ana le tu ai se tasi Pongi sa me auma Pongi sa me auma Kolisi o Paulo. Awai tele ana taleni. Awa pale tonu poi potua onga. Ai o maua le tale. E maua ai le isi na kuenga. Tu maila wano. Tu maila wano se mata. O ina le musika. A me tonu Tama pana Lilo lilo so ese foi loanga Ita e o amao manatu atu Ele afarina tata pelo fatu Ona sai foi bel se oni tangata Amanga lole suina na o nei mata Ai se ana letu ai se tasi Pongi sa me auma Pongi sa me auma ile masi asi Ai se ana letu ai se tasi Pongi sa me auma Pongi sa me auma ile masi asi
Ia o talitonu ua mai ae ua ova ma le salau pasene le tāpena o sui tauwā mo a lātou tāleni. Wala awa tuloa i le tamaitai a Maria Ulalia o le sui o fata mo lau tāleni. Se i tanga i whaalelei po le alea tāleni le a whaatinoina e Maria Ulalia. Pe lea o ngā fōi tau mai eise le sona mo oi maau. O Maria Ulalia o lana tāleni o le a whaatinoina o le ngao singa lea o le pale fuyono po o le pale anina. Ua filfilia lea tāleni ona o se tāleni na tūli mamai e tua a Ulalia. This talent, Maria believes, it reflects the role of a real tamaitai Samoa. E aule ina ilau wa tamaitai. Yes, a real Samoan tamaitai does not depend on men for a living. She provides for her own family. A true independent Samoan tamaitai provides for her family and would do anything so she does not depend on others. Her palifuyono is covered with siapo, and she uses all the beautiful resources found on our shores and on our lands, the pearl, shells, lopa. These are some of our unique resources that Samoa are very proud of. A e mana o e tāpena sau pale, ia whaasotai mai Maria Ulalia, te i tāpena sau pale. And as she finishes, se au mai se pati le nā,
Mo le pale matangofie, wa mai e ona tapena ina. She puts on her palefuyono and do what any Tamaitai Samoa does. Be'amae asengaluenga. Her Siva Samoa. Ladies and gentlemen, Miss Maria representing Fata. Au mai luma tato atingkusa, le atingkusa whamarmole. E fia tele le Tamaitai o Maria Unalia i whawhiawhianga wha Samoa. E mātani poi o na vea o ia o te tasi o Tausala i te tonu o lana au lotu Katoliko i le au vaa. Ia toi e mai te pati le nā. Sulu ape. Tai atu tatou tupe ia whamormole le anga le tatou e tupe. Na ave sao le itua le tatou whailau tusi ma le kasia. Lei whau taitele lama Maria Ulalia. Ia o le au patino atu loa. Ia le tāleni a le li ia vaiala o le au lava fata. O le tāleni a vaiala, mai lava o la ititi. E fia lava e whaungaina le pentala. For sketching. Tusiane le amea. Tusiatu. Na o lava ina ua matua e o mai le taiminei. O le mata o fia lava vaiala. O le tusiata. E mana o poi. Talo sia ai mawasana ngā luenga le tusiata. E tau si ailo na ainga. Ia se tātou au tilo i le tāleni a vaiala. Ia po le ata o ai o lo o le aia tusiaina. Au tilo le lei mai oena e te matamata mai luma. Le lopo o oele la atusiata e vaiala. Lo wata. Ia na awe lo le whapipi i lo maota. Tale ni uma e toi patino ina. Au mai luma i le extension. Po mau mai whea onga. Au mai uma tale ni luma i. Come on, you've got a heart as loud as lion. So why let your voice be tamed? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow. So stop hiding it away. Come on, come on. I wanna
Toi titi a mai au. Te uma toi tasi le vali na te toe. Manaia. Manaia le pao ngā mai o i puino nai whai a o ngai whai e tau vali a. Mana vali le wata na ela tule le ofisa pe atu wane. Pai lo tina e whaatau mai ni si puetongi e ipuna. Ia petau I lele uma lo taimi, ma le uma lo foi o la wata. Manaia tato me ila, na whaatau wina e kula aunga. Malo paftai a e mana o le ata na sau le mai le tupe ya o e batuma o le ata so e mai spat tele na kili atu lei sau ni mai le tuna sau ni mai le tale ni le tuna tu iluma ke si fa mo le fai luma taleni ole tamai tayo Angelita le malu na ola ne lava I tono matautu le tanga e se ase ai se taime sawa I pia e te le foi lo la tonga la au o le masani ele nei teine, o le tawhati mai o la au, e tau mo whai e tu whaatasi, ina ia maua ai se teu. Wo o lava ina matua Angelita, o lo o iai lava lona nau ta inga. She would like to become a florist one day. Te tamaitai na te tuina ni teu, a wale whaalale le ina, o le malu o le atua. Ia, pōni whaata singa poi ani a inga. Te tātou tangai, te pāsia, le tui teu o le tamaitai o Angelita le malu. Whaamal mole tua, te e mea saka pangu vai whaamal mole. Aloha,
Taia nei nei tale. A wai tele lava na teu parsau tau matua. Ai olo o iai le so soani e le whanau. Tau tanga i le telo tale ni. Olo na nai tu tono le nei kolisi. Tausaya Angelisa. So am I supposed na mo le taleni to my Tausaya Angelisa. Sui tau ba numero 2 le tuoli tau loa mo lau taleni. Don sau i. Se tatou tangai po le ala taleni o le atau mawhai ai le lio answer. Say, am I say Mike? Mike, come on. Talo falava Samoa. Os whaponga le nei o telefon mai lau TV1. Lipa tia atu e Ese Jack Selman Tafa. O le asona mo li ai se o ngā li mai svai ina ua wha maonia lo la wha angota ina wha ale tau o ngā tai whale o Samoa. Mai I moli mau o lipa tia ai lo la sa wai ina o nai limu ele I tai o na mātutua lei. Wha pia ai ma lo la wha angota ina o whingota la iti o le sami. Ele I tai o na o le taimi e tau mawhai. Ripotia mai foi I telefon le nei a fiafi. Se isi lava ulunga ali mai le motu tele I sa la fai. Ua wha maonia foi lo la solitu la fono. O le ngaoi ma le whao mea. Ma e sili atu ma le 5 tausanga ua wha asala ai nei la ua I le whale pui pui. O le awa vai foi o tatu telefon e ala lea I se wha asala launga wha bisnisi. We will be right back after this commercial break.
Just beat it. Beat it. First time Michael Jackson. Welcome back again. In breaking news, the Ministry of Police has suspected two females from the village of Solo Solo whom believe they are involved in drugs as well as selling marijuana in Samoa. This incident has been going on in Samoa for a while and yet not to be resolved by the ministry. And lastly, St. Joseph's College in Alafua is now being banned from any sports tournaments between schools with a period of 4 years. This decision was based on the results of an incident that took place after the rugby finals between Samoa and St. Joseph's last Friday. Samoa, i o tata telefo, maolo le nei a fiafi, manuia tele le nei po, maawa sona whia iso i au tafa wala vai. So faa se fua. So ia tau te pewa I solo le mea lo whea lua i ai ansek au tafa wala vai. Pa au tai tele lava ansek. O le siva fata le na mawai atu e se lau ma le lima tala. O le siva a le tamaitai a vai sala ma ana fou e se lau lua se punu ma le lima tala. Whaaftai lava le alofa, whaaftai le anga le lei. I au te wala awa tuloa, i le sui tau waa lona tolu. Mō lau tā leni. Le mamalu ma le paia I vasenga I whaamasino. Le mamalu wa ofia. O le isi nei o tā lengi o le nganu o Samoa. O wa tau wau I na ngalo atu lo na mamalu. O lau tā lengi. O le palu awa. O nafa tausi nei o se tamaita I Samoa. O I longa lava alo tamaita I lato te whaatinoina. A leo se alo tamaita I o se tu ua o se nu. O se te alo te maali I tāua. O si mai ala o sila. Atau nu ni malo le au manga wa tau
Manaia poesia taleni, ua tau wau ina mawatu. Se awa onga taua lea, mo te maitai uma na kolisi o sangato, ko pe Paulo Leono. Tailelo. Aula tau po ile tano awane isasi. Le palo abaye popoto ai uma otama itai. Le fola fola aba ia emana tua inati ole tano. Te amo amua, oh ole la atasi, pape amale lupesina, oh aba o ipu, ipu ia o fetalaina, samo la uala na upu, mama ele taba na fulu, amatua se pautuanga. Tailianga lele, nawa mai ele taleni, ale tumai tai yang hana, pau tai hana. Ai ate ale inati, le au manga ia pa anati nati. Aula tau po ile tano awane isasi. Popoto ai uma otama itai. Le fola fola aba ia emana tua inati ole tano. Ia te amo amua, oh ole la atasi, pape amale lupesina, oh aba o ipu, ipu ia o fetalaina. Samo la uala na upu, mama ele taba na fulu, amatua se pautuanga, tau fimau lau anganu, atau nuhu ni malo, le au manga wa tau faimio. Say actor. Saya mai spet na mole taleni hana. Pau tai telen va ia tapena mai loa. Le Mr. Taima, Timothy Murphy, mo lau taleni. Microphone. Ladies and gentlemen, Tim would like to remind us all the importance of healthy living and healthy eating through acting and singing. Timothy would like to take us back to when the beauty of our Samoa was once a look at including its people, and again, a healthy body is a healthy mind. So we
Maria, ame pasang-sang ngalang. Ia, mai ngea fanga fu mai saule TV de kala. Mai ita kala of the rainbow. Ia lela ba sa pasang-sang ngalang. Mau fa manga yai. Ia wala. Ngar kau wakin mere fai. Masa marsawa. Music. O le whaautul na le yasu, tau mafa I lanu o le nua nua. Eat the colors of the rainbow. Just one, two. Ostolela susuluma wa o manatuai la usamoa le nuu o tino ai pe fa pe fea na ngalo atu o ele vai Samoa o le penina o te fia fia iai Loso lela, susulumai, wa o manatuai La usamoa, le nuu o te nofo ai Pe wha pe fea, na ngalo atu o ele vai Samoa, o le penina, o te fia fia iai Angi mai se matangi E momoli atu ai O ua lo fai la Samoa Patalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O ua lo fai la Samoa Patalasi Lele fa solo solo la foia ona Paulo na sami I la pe asulumia ele masina pe fa pe fea ngalo atu olo ingoa Samoa ole penina oe ole vasa loloa Best part of mine Angi mai se matani E momoli atu ai O ua lo fai la Samoa Patalasi Angi mai se matani E momoli atu ai O ua lo fai la Samoa Patalasi Bespat smile Angi mai se mataki E momoli atu ai O ua lo fai la Samoa Patalasi Angi mai se mataki E momoli atu ai O ua lo fai la Samoa Patalasi Angi mai se mataki E momoli atu ai O ua lo fai la Samoa Patalasi O ua lo fai la Samoa Patalasi O ua lo fai la Samoa Patalasi Malo matangofie le leo le atali I mai tonga. Tato o mai lo le vaenga muli muli o tato ta leni. O le si vaenga so ai.
Pea mai a tatou tāleni ia e uma whaanawilo atu. Ai wala awa tuloa, Miss Tila Whainga, lo Paina Iosefa, mō lau tāleni. Pula. O le tāleni le tamaitai o lo Paina. O le recitation, o le poem recital, meaning e tono a onga, e iai le mata upungana Britania, e avatu se solo ia te oe, recite le oe meaning, e toe whai atoa mai e oe le solo le nā, mawai au tongi, mawai lau pasi, lea la o le awhailo atu e alo Paina, through a contemporary item, ia langa poem recital, whautai, mai te patipatil nā? Greetings to you all. This is the recitation of the poem Father and Son by Uberake Betaya. Father and Son. He comes home now, his mind filled with the wisdom of the Papalangi. Your son has done well at school, and you are proud and showed him off to friends for their congratulations. For you had wanted it all this way. But suddenly he speaks, and you don't want to hear him. He dresses, and you don't want to see him. He tried to explain himself, but you say he's just trying to be a smart little chick who has too much education. I wonder where in the darkness you lost each other. Father and Son. Unfortunately, for me, whom you called Generation Z, culture or education is why it's confusing. And I don't want to lose control of it. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember, and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express
spirit, so thankful I am that you were always with me when it hurts. I know that you'd understand. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Ito anga lo faina e siva. Ito anga poi e faia na mea aonga. Ito anga poi e taalo. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath. Spinning out in space, pressing up my chest. I don't wanna lose control. Saya mai cepat-cepat channel na. Ole taleni e le li ia vaiala il tusiata i luas full talam. Taulanga tau. Ole taleni a hana. E se lau luas full man lua talam. Taleni a tim. Se lau ivas full man tasala. Fas full sene. Faf tailanga lei. Famal mole sungai faya onga i tua i le. Tato tamaftanga, a o alul taleni mulmuli lea, se avatu ni teines full, sengas full lua, ele tato vale tulou, se i serve mail tato tamaftanga mama, fa mulmule. Na wa avatu i el fatalunga le sunga a finau, ile pai mainga le tato tamaftanga. Yeah, you are always welcome to have something in your tummy while watching. O le tātou tāleni mulmuli, o le tāleni a le alii a Nicholas J. Patolo Scanlon, mai le fale o tila whainga. Se mai se patipati le nā, mo le tātou tāleni mulmuli. Father and son, o le tamā malona tali, e whai whaatasi ala tāleni. So le vai mea ngai le wā. O Samoa, wa umona pai langa ma tu umtamanga mea. E longa fo inafa o lea tangata, e fua i lona tūlanga alo ia. O le tamaita i Samoa, o i o le whengai, a ua manino fo i o ngā nafa tau atu, e whengai mai whane o malo. A o le tau le ale a Samoa, i lona tofi tau tu, e mūmata i le awhi, e tawhelau ngā oro nā awhi. I whaatopa le pau, e usu seu i le ngā te whane, e mana malama i au whai o maa i le ngā. A wao lana hoi sūlea. O ia fua langa ai manui o le tau lele a tau sinutua. O fia e tau tua. Say
walking out. Bye. Ele yo lava ya Nicholas J. E balu se popo e lona ainga. Nela tau balu e Manaia. Manaia Saleni. Que fascina ele. Tango eche. Vai. Vale. Yo. Sila vai nga. Buah. Vai. Buah. Aku ia leva masino le akau tami le ulu. Mai sama kau. Nó không mấy người Chào bé, nó không mấy người nào chào sắp Si fa fikai kali dia Manaia Aoga. Ali! Tango eche. Ali! Up in Nigeria,
Tango e tira vai ha. Ali. Tira vai ha, tira vai ha. Pautai tele lava. Amuia J wa fa manuia ia ilona tama. Ua mai atuai tatu taleni. O le abala o inei la onga nei. Tolus fu lima tau sanga talun o faya onga. Fatoa ua o fatoa pula onga lava lea. Isea onga wuto o tele tama itai. E fai o latu la e Samoa. E toa lima se o whanau teine. E whai o lato la e po e tā lato malu, I had always admired them right from the start. And I had always wanted them to perform today. So ladies and gentlemen, I have the 4 malu wearers performing for you their Samoan item. Sauia. Sauni mai ele tatou creative wear. O le nei ai tema ua whaamalu mai ai, pe ai iuli mai ai le a fionga i Ioane Land Dam, o se tasi, o Semina Leo, o lo onga lue i Samatau. Ia atono le alea whaina le saa alea le ale sunga i a Land Dam.
Oi luma. So e mai se pati tele le nā, mo le au whaila e Samoa, tama itai al nei kolisi. We've come to the second to last category. O le category lea, e tau le creative wear. So se mea lawa le se o manga, tu lo o pangu, o momono pangu, o CDs maleanga, a wana i tia ina, wai mawhai o na tātou whaonga ina, e whai ai sau la e ma sau ofu. I will not hold on to the program yet, but I would like to call upon Miss Fata Maria Ulalia for her creative wear. The intricate designs of gold on Maria's creative wear, symbolizing peace and harmony. The color black also symbolizes pre-Christianity or yesteryears of darkness in Samoa. Gold also represents humility, elegance, and purity, celebrating the Tamaitai Samoa. As one famous Samoan alanga upu goes, epa ele sungale ale whaiai ni whaalawe e uli le tu al tangia, meaning black but beautiful, personifying why Maria has chosen this color for her creative and unique design of her outfit. The design of the ele on Maria's creative wear signifies the ta'anoa and the fue, which are two of the most treasured and unique aspects of our Samoan culture. The ta'anoa symbolizes the ava, representing welcome and friendship, and that is le fa'aloalo. The fue symbolizes the la'aunga, representing our rich literacy or language, and that is le ngangana. Maria's elegant and beautiful creative wear is complemented with a yoke collar on her shoulder, and behind her head and a headpiece to match. Ladies and gentlemen, Miss Maria representing Fata. Let's all celebrate and have a good time. About time, Maria. Wala watu ile sui tauba ali numero momua le sunga ya bayala samania molau malula e creative wear. It's a celebration. Ole la e yo bayala. What's happening na lava ila awol o mawai sonu o le aonga nei. O nei le mawai lo lato ainga. Ai pato a whai fo ia nei ba de ao. Maayanga. La eo bayala. Happening na le sunga ya mistulungia. Pape le sunga ya mistuluape. O langa luenga telelea. Tape nei nai, e whaunga i nai, ia laula au o se manga. Au le lau tie tau e fo ai le ulu, ai wa o tau o te pē ai le la au. Pautai,
Calling on the second contestant, Miss Angelita Lemalu. Let's see what you have for us today. Esa kamay kinay. Ole autu, ole aso, 8 the colors of the rainbow. Ole salit sanunga, malemoy mitsinga, alit sa maitsa ayo Angelisa. Efia oo, pefia pa ifo e ilenuanua. Oia, ole perinisese, ole nuanua. Colors of the rainbow, olano ese neon nuanua. Olo momoli at swai se fi altawa, moli sing altu ol sa so waso, pol fa moy. Afilanwa ino ai, polau sau sami, papena foi ona eola so ifua maloloina. A eola foi se olanga filanwa ai papena ona eola fia. A eso e foi I vai nga uma, po alava. Tulanga itsono a onga papena foi. Ona e mawalit sa may malanga ba iso simsasa. This gown was put together and designed by Olumia Pavtai. Pavtai Angelita. Pavtai Angelita. Molela e matangofie. Olela e o Angelita. E tolu te pulu I a pusa tangala fisi ua whaiai. So ole taumatai olela e. Ole tamaitai tawaya Angelita. Mr. Tuna Sawia ilau creative wear. Kau banga pulu. Mr. Tuna's creative wear comes into two forms of colors, which we personally identify these two themes as different colors of the rainbow, which reflects the theme of this year's pattern, labeled as Eat the Colors of the Rainbow. The blue color, whom he chooses, as well as showcases his love and thankful heart to Mother Mary for guiding him this far in life. The blue color represents the powerful color of Mother Mary, the mother of Jesus Christ and the mother of us all. And today, he is proud to say that throughout his life, he was guided and protected by the hands of Mother Mary, whereas he also believes that the reason why he is here today is because of the unconditional love of our Mother Mary and his son Jesus Christ. The different colors, however, of the rainbow shows both sides of his shirt, represents the colorful blessings of God in his life through his parents, siblings, friends, his peer group, whom he appreciates the love they have shown each day. O palanulanwa I o lano le nuanua, whātusai na iai le sua malio le lo whamawhanawhana, o whamanuyanga mai le atua I lona o langa tupua e. Le alofa leo wa umo na o tawina I titono po tua o ngā. Whaavai leo leo langa I titono a inga. Ai mai silvano whai o mātua mawhanau. Last but not the least, the white color of his pants is his great reminder of us all that we live to serve God with love, peace, honesty, integrity, honor, and respect His will with all that we have. As we are a nation founded on God, we have values and norms which guided our life as people of God and to honor Him in all ways. Soifua. Celebrate and have a good time. It's time to come together.
Pautaitele lava, Mr. Mitsuna. Let's bring Hannah, Mr. Lucky on stage, Miss Time Out. It's a celebration. Ladies and gentlemen, esteemed judges and at the heart of Miss Taima's attire lies a profound message crafted meticulously from black plastic trash bags. These bags actually symbolize the detrimental impact of unhealthy food choices and the diseases that plague our society. However, amidst this darkness, rays of hope emerge in the form of white papers extracted from the books. These papers serve as beacons of knowledge, guiding us towards a path of stability and vitality in our human experience. Ole la eile na ohana, paong aina yai, le tanga pepa, la pisi tulou la no liuli, ia mamea uma o lo maua le tiko te umanga. O pepa na o le grant, na o paong aina e pai. Pausai tele la wahana, mo le la ei masango fie. Vai, meneng o ka koe wawe a Michael Street. O la o le la wa e ka lau. Timothy Murphy from Tonga and Lolomoenga. How am I? Timothy's creative wear is themed to be the rainbow in everyone's cloud, which highlights our human connection within our spiritual realm and our social well-being. The essence that makes us human touch feels even more than just a touch by another woman. Timothy parades the catwalk as a rainbow warrior, with the mission to serve rainbow to everybody and to anybody who is wrestling with any difficulties, conflict, or any stressful thing in life, a colorful touch of joy. So imagine, if we are all rainbow warriors with the same mission, we can all live together in peace and harmony in a world free of violence. There you have it, ladies and gentlemen. Timothy's creative wear is made entirely of recycled materials and proudly sponsored by the Tausala and Manaia Aoga Fashion. How about another big round of applause, ladies and gentlemen, for contestant number 3. Manaia Aoga Kolisi. Timothy is, of course, a warrior. Really matches Hannah's attire. Baptized. Palawa tuloy sa may tai alo faina, Miss sila fainga. Rita ma pula. Hey, let's welcome the two on stage. Alofaina Saris Josefa and Nicholas Bartolo Scanlon's creative wear are creating a unique outfit using plastic spoons. Plastic spoons can be a fun and creative project to make a distinctive wear for both a girl and a boy. Start by spray painting
The plastic spoons, a vibrant yellow color. For Lofaina Josefa, for her outfit, consider crafting a statement skirt base. Pair it with a matching yellow crop top. Embellished with spoon accents for a cohesive look. For Nicholas Cannon's outfit, think about designing a funky vest using overlapping spoon scales paired with yellow top, embellished with spoon bracelets or necklaces to complete the ensemble, creating a playful and eye-catching wearable art piece for both individuals. This creative wear piece of wearable art exudes a sense of fun, playfulness, and innovation, making a striking fashion statement that is sure to turn heads wherever it goes. Creative wear was created and put together by Onse Sayuli Siatulai, manager of the Trans Am Shipping at Malipa, and manager of the Onse and Natos Barber Shop at Nokwali'i. Thank you, Onse. Thank you very much. So am I spatili na? Ile uta spuni lanu papae, ma le uta spuni lanu samsama. Why don't we bring them back on stage for our last viewing? Sauni mai le awa taima mo lato pa pianga o na alwa ilo le o le tanto vaenga mulmuli malo long sai malo lava pa pale malo ko ile lapo le to a tel fumalua a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your Paftai lava. Paftai tele ya tato artist. Mai la tone tapenaina la e mantang ofie. Wa padi e ne yaso. Yale awa taima. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Let's get ready to rumble! Sound the drums, the party, hit them very loud. Come down and see Samoa, watch them sway about. Witness the Fa'ato party with Tama Samoa. So come on, get ready to see, but do you want some more? Oh, Himalua, my Siva. Fa'ato party, my pizza, Polo, Tino, Lefan, Ula, Fala, my Tauliva. Oh, Himalua, my Siva. Fa'ato party, my pizza, Polo, Tino, Lefan, Ula. Who is Siva Samoa? Kofa. E aí? Oi, ô Simão. Na bomba. Whoa.
te whātau moa uri mo sina o le moa wai tai le fia whaamisa oi noi O tamaiti mai Pastor Ota. E tale nia lava le ala whanga leo Pastor Ota. wai tai le fia whaamisa Samuel Lei. Ia afio maia. Lau afionga sala. Miss Fata. Maria Ulalia. E whaali lau pulatasi. Our pristine marine environments, unspoiled and uncrowded beaches, have attracted many visitors to our shores. The natural beauty and our tropical climate have provided an experience of a lifetime. Hence why Maria has chosen the color green for her pulitasi. It is a symbol of an untouched greenish environment that we love and preserve. A symbol of hope, love, and peace. Scattered design and prints of gold, which have been carefully assimilated to portray Samoa's traditional LA prints or mamanu, which refers to our Samoan culture and is believed and respected as one of Samoa's most treasured and most valuable form of art. Maria's pulitasi is in two forms. As you can see it now, is in the form of an evening gown symbolizing the tiputa, as commonly worn by Samoan women back in the days. Maria then surprisingly take off the first part to reveal the actual pulitasi. A very formal but conservative at the same time. The colored gold of the LA is a symbol of unity. Unity brought about as we remember and honor our forefathers as they fought hard to gain Samoan and independent country as we are today. This formal yet elegant and unique design of Maria's pulitasi is suitable for any Samoan woman to wear, regardless of sizes. To complement Maria's beautiful pulitasi are her matching earrings, necklace, and her headpiece. Ladies and gentlemen, Miss Maria representing Fata. Lei. O matou Fisilia pa Samoa. Ai pule lava le tangata pe tali le ngana Samoa pe tali Testing 1 2. Ia na wafio mai sungai lam dam mo lau Fisili. Piki sau Fisili mai le tanoa.
O lau fesili o le fesili numero fitu. Fesili numero fitu. E whape nei lo na whaitawina. E te tali tonu i le tōanga i le aonga e mawai se lumana i manuia. E te tali tonu i le tōanga i le aonga e mawai se lumana i manuia. Whaamatala mai, pe whaamatala i oi whaamasino. Whaftai man whafasili. I oi, o te tali tonu, o te tari tonu, e iai, e mawala o lumanai I lo tōanga I le aonga. Lelei, au mai spatspatsil, e I tatou taimi patsulanga ina. Mai spatspatsil na mo le sui, mo le tamaitai a Maria Ulalia. Wala watu I le sunga ya Vayala, mo lou a loa. Sumai lo e piki lau sili. O le fesili numero iwa. Whaamatala o ili mai, se aonga o le telefoni mo tupulanga ongo Samoa. Ai mai se lava I tutono o le kolisi o Pope Paulo Leono. Whaamatala o ili mai se aonga, pe a whai e iai se aonga o le telefoni I tamaiti a ongo Samoa. Ai mai se lava I tamaiti o le kolisi o Pope Paulo Leono. Whaftai mo whafsit. O le aonga o le telefoni tono au. E aonga I le whanau e whai ai mea aonga. Ko whafsota I ai mātua. Ai mei se whai a aonga. Whaftai ma matamatai le ata. Whaftai lava Vayala. Molo tau silafia. O le aonga le nei. Oka. Wa alu I luma le mele o le PUBG. PUBG. Ia. Ele o tu ua I fo ele PUBG ale. Ale la au, ma le paipa, ma le whaanga au, pe a whiu e whaatonu. Ia sawia, le lua sau noanga, wha Samoa, ua iai ma le tatou tingpusa. Le aua fata, tau te ai aiuli mai lalo, malafo lautala. Sosoi luma, Maria sosoi luma. Oi luma le stage le luma.
Yo, Patai, Tyson Master. Patai, Payaonga, Sungai Paong Pamanmole. Ave tuele tato kisia, also to e, why also to loy papol fight to anale, lole silimas fulu, o sa na, Patai. Why my also in coupe, I also if I from a Ladies and gentlemen, contestant number 2. Tuna, Miss Angelita Lemalu. Miss Angelita Lemalu, Ilau Puletasi, a few mayam. Ole la eyo Angelita, ua whata wai lesi o seu manga. O lalo o lona la ei, ua tusi ai lalo le sami. I le tāua o amu, e whaafai lele nai, mana lafi nai, fi ngota, mai o le sami. O lalo lona la e lona ie, ua yaini ai sea maua i te tono le sami. O le mea tonu lea ua whaataua i nai amu, ina ia pui puia, ia nei ia au wā le tau mawha i le lumanai. E tali tonu Angelita, a le lei le o ngā sami, e le lei foi le tau mawha a tangata Samoa. Mama wai le ola soifua maloloina. Pautai Angelita o lau Fasili. Se itam fai mai tatau mai ksaman mole. O lau Fasili numero se fulu Angelita. O le ale au ngā o le mata upu lea o le Health Physical Education o le HPE i le tangata soifua. Ai ei foi sona taua e ave lau HPE Angelita. O le ale au ngā o le mata upu lea o le HPE po mata upu fo ia whapea o e ta alo o mai whamano stino tau mawhai lano le nua nua eat the colors of the rainbow o e tau mawhai mea ai whelano la nuai fruits o le ala se o ngā o le mata upu le HPE i a te oe Angelita. Pāptai lava mo le avanua o lo ui loa i le mata upu e te malama lama ai i vaenga taitasi po o wanga ngana taitasi e whaonga i te alonga ai ui i lea i e malama i tua inga mea ai e te sama whaina ina ia maua e oe le ola malolo ina Pāptai. Pāptai, mai pati le tioa a Manaia le tino Angelita
Ono lo ia sila fia lelei me ai pa leni ai le o le pa uma moe lololo. Wala awatu ile Mr. Tuna and Sexy Meti mo lo a loa sumaya. The alo of Mr. Tuna today symbolizes the ocean. The ocean is another important aspect of our life that was created by God in the beginning. The ocean makes Samoa very unique and one of the outstanding nations in the world. As the saying goes, o Samoa o le fatu o le Pacifica. We are the heart of the Pacific because our nation is surrounded by the blue-rich ocean, which we get food from it. In order to cater for our daily needs and wants, the ocean is part of our environment. The great reminder from Mr. Tuna for all of us who are here today, especially the students of St. Paul VI College, is that by taking care of our environment, through all its aspects will benefit the lives of our young generations. By protecting our environment is everyone's responsibilities, and we should take that role into account for a better country and a better sangato Paulo Leono. Paptai. Sa ina na usili? Mr. Ansexi Meti, your question is number 2. Fasili numero 2. Ai sea e tā wai le aua nei so o na tātu I lalo la au o le wao matua. E lalo o le urutala o le climate change por susu ia ingo le tau. Ai sea e tā wai le aua nei so o na tu I lalo la au o le wao matua. Whaftai mon Fasili. E eilo tartununga o wao matua o whangaia o manulele. Lua e la tote au maiale o ke senio lo tato mana vaina. Tolu e ale iaia e a titipi lalola au e ona tupai lola ia o le palapala. E solo po le soil erosion. E whelo tartununga e tau lava ona awane sona tā pupu ia le wao matua. Ona e au ngā mo I tātou. Whaftai lava mo le tali ina rusili. Mātango pie. Ia sauia. Lua sau noanga wha Samoa. Soy Luma, Angelita, go forward. Soy Luma.
tai tele mo le sau noanga ma tango fie. Ia toi lua lava tatou panga i ona whaamai andoa lea. Tatou o otu nei le hausa tae maa, po le whalea tae maa, i la lato tausala i le puletasi. Miss tae maa, Hana Miss Alaki, a fio maia ma lau puletasi. O le puletasi le tausala o taima. O lona lano e fiso o tai ma le talatuu. I le maasanga tamaitai o taima ma tila whainga. O le lano le la e lanu auro. O lona I ila po o lona sasulu. Ua whaata saina le sesina o ngalu. Ma pea o le vasa safe au si mai ai. Nei tamaitai taua. E pe ona iei se tasi o mata anga le taimi nei. I ngā tai o la fio anga o whale a lupo whai mai na ta tofu ai I la ua ina ua lava aia se whai sua winga ese le tele o le papate o ngalo mātangia mai le ila lanu auro pe asulungie le la o le atamanino le na o le loto tele ma le loto toa a o fe ausi mai fiti o le ato au na au mai e le tamaitai o tae mama lo na uso tila whainga na mafuai o na maua le ulua I te tau ma le ulua I malu Samoa. O le lanu auro, o le fistota inga ma le puipuinga protection ma le apitanga shelter. Whaafitai lava. O la ufisili numero e sefulu ma le tolu. A whai o le asu e sueina le mata upu. O le whaatu siata. Po o le kukaina o mea tau mawha. E ono mawai saulu manai I le tau aveina o nei mata upu. A whai e ave sau tu siata. E ave sau FTT se kuka. E lei, I alu e ave a oe lau kuka. E mawai saulu manai pe ave nei mata upu. Whaamatala mai. Ioe, e mawala luma nai manuia I le whainga o ata. A tele o ele, e tele foi o ata, e tele foi o la e fia tae te oi. E tele e foi o tupe, o le kuka, e tele tangata e fia mana o mia lau fale ai. Nā tote kukaina ana me ai. Ina ia taulia tuaila faleina. E tele I foile te mao a inga. Have time on visit. Tai lava hana. Ia me ia tuli manu. E whaatalitali mai ai lau panga. Pala watu ia Timothy Mafi. Molo la e. Timothy's aloha, ladies and gentlemen, is a wrap for his preparations for his competition. Yet the theme for this year's beauty pageant, eat the colors of the rainbow. Yes, to start a healthy living, you and I need to start with a healthy eating. Get yourself used to eating a lot of vegetables and fruits and make it a habit. Fataitai ai, mai loa ai le swing o lotino. The dominant black color is a constant reminder of the sad endings of not eating our veggies and fruits. Nevertheless, it's a second chance for most of us. Love each other like you do it unto you. If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Now I can get an amen up to here. When I first saw
The question that you have picked is number 4. And question number 4 goes, o ani a fianga te tele ua iai sa moa malalalangi ona o le fisuisu ia i o le tau. O ani suinga te tele ua iai sa moa malalalangi ona o le fisuisu ia i o le tau. Half time of seat. Tele lava le swing o le tau. Wale peo tau ila aso ma mar vela ma mar savili tau leengi matangi ya o temine. O tele lava matangi ma o vela ma o ti munga fo ya punga vai tau vai nei. Tele lava ola ua le peti ai ma o mai mawai paftai. Paftai mo le fisili, mo le talina o le fisili. Ia a fio maia tatos, a fio maia i nā sau noa, i la au lua sau noanga wha Samoa. So ia. Sosoi luma, Ana sosoi luma. Ele ata mamaita maito lea o ngai sua tupe. Le lei whaaftai tele lava i le sui a tae maa mo le siva mo le sasaanga wha Samoa. I a fio maia le tausala le tila whainga mo lola e.
Alofaina's Puletasi represents Samoa's traditional wear. A white-on-white LA print portrays our usual church wear, which is the center of our spiritual existence. The Puletasi is decorated with ipupopo, which is the shell of the fruit of the tree of life in our local language. This combination of a white wear and ipupopo can define the two parts of a Samoan lady, Olelotu Malana Nganu'u. Moreover, the wear is painted with colors of the rainbow, which represents our lush and beauty environment. Alofaina's traditional wear shows the totality of being a Samoan adolescent. Olelotu, Olana Nganu'u, Malona Si'osiomanga. Alofaina's Puletasi was designed by Sifai Moana's creation. Whawtai alofaina o lau Fesili. E tasi le lua. Fesili numero se fuluma le lua. Ai sea e tau ai le nei mata upu o le ngangana peretania po le English i so se tangata soifua. Ai sea e tau ai le ngangana peretania i so se tangata soifua. Whamatala ili mai. Whautai mal Fesili. O le tāua o le ngangana Peretania i so tangata soifua. Mua mua, o so se atunu lava. O le ngangana lona lua o le Peretania. Ma ua pau whaila ngangana e mawhai o na whisota ai le lalangi atoa. Whawhitai. Whawhitai mo le tali mai aea. Wala awa tuloi le tato sui tau wāmulimuli. Nicholas J. Scanlon mo le whalawilo aina o lola e aloa. Nicholas J.'s formal wear is clear and precise. It is to acknowledge and subscribe the creation, the governance of the ark, the rainbow which symbolizes our Siosiomanga. The choice of white as the grounding color symbolizes the core of life of a Samoan lad. Since Paul VI is a missionary institution, Jay's wear is a reminder that any Paul VI student should ground his life in the mission of the Lord. The wear is colored up with 8 colors with their significant meaning. Red represents life, pink for sexuality, orange for healing, yellow is the sun, green for nature, blue for art, indigo for harmony, and violet for spirit. The combination of Nicholas J.'s traditional wear of white and the printed color of the rainbow reveals his identity of being a son of a Paifeau. Jay's message is sound and clear. Servitude and cherish God's given gift. Nicholas' traditional wear is the work of our lovely Deacon Bartolo Scanlon Malefaletua, as well as Jay and S Designs of Samatau. Yes, sir, Jay!
Paftai, your question, Jane, is question number 11. Let me grab my phone. The question 11 says, Ole asa ta ua o le whatekonolosi, wai tasilea ta alo il telefoni, le asa ta ua le whatekonolosi le nei vai tau, o lo o langa whatalavou, Nicholas J. E aunga tāloa ta alo nofolo il telefoni po atoa. O le asa ta ua o le whatekonolosi le nei vai tau o le o langa, I lo o langa talavou, Nicholas J. Whaftai mo le whafsiri. O le tā ua o wha te konglolos. E mawhai o na a whapea nei rā ua e ngalua e si whai ngaruenga. Whale whai ngaruenga. A ele mawhai o na e mawha saofia I le e te alu e te ngalue o na ni whawhita audi. Whataita inga, pe ua e mai. E mawhai o na e ngalue mai tua e whaonga ina ai te konglolos. E mawhai o na e ngalue mai tua e whaonga ina ai te konglolos. O te konglolos. Ua whaawhaingo fie tangata, e so tae e isi atunu umao lalang. E mwhai ona e au mai ale atunu ua atoa, tuu tonu al whate tungo los. Whaawhaingo fie e mea uma, whaaftai mo whaafsi. Ia ua whaingo fie mea uma nei aso ya Nicholas J. Ina ua maana malama le whatekono losi. So ia. Wala watu e tato sui tau wā, pāmon mole se I a whio mai lunga nei. Ia, Tausala Manaia Aoga man whaaloalo. Ia, le pa ia man mamalu o sao nei. A fio foi ata mai sa me se foi lau a fio nga Manaia Aoga Kolisi ia o Pope Paulo Leono I nei foi leu muenga ai me se le lava loa
Ia o le paia man mamalu o le au wala au lia. Ai mese mātua o wō mai māsani. Ia ua pota mai fo ile nei tu la. A wale wha moe moe le whanau. Whailo leo whatau waa. Ia malmato vasenga o wha masino. E momoli wha malo i la wafionga i le ulua onga. Mese vasenga o whaia onga. Ai mese alo mo whanau o le kolisi. Wa mata ina ma mata ngofie tanga ese o taleni o tomai o I e loa ai le mata ngofie o lo ola le ngata o le oa o lo fasoa ina ma aoa o ina i fo e le ngata o ali mata ma itai whaia onga ia ale watino mai le wha moe moe ia o se leo vai o le tausala ia manu ia tele lava fa moe moe ia o tau sila mai nei wa fainga ta lava fa senga fa msino ona ole tau sini o uma wala fa nau ia wo tau le mai na nei ia le ole vaenga mua sa fa peona tau vai ole lau fola sanga lau introduction ia male sash ia ole wa mawaina tulanga mua ia o le vaenga o alii ia ua tulanga mua ai ia le contestant po le sui tau wā lona wha. O whailonga o mawaina ele Mr. Sash introduction. O langa dictionary la poa o le Sash ntapenaina ele staff. Limas Pultala cash. Ma le Grace Hair Salon voucher. E o tifua ilo na ao i a pia. A mai patipati mo tato sponsors. O le tūpau tamaisai ia wa manu malo ai ia le sui tau wā mua. Contestant number 1. O le Miss Sash / introduction. Ua ia mawaina le atoa onga mai le sab ma le Limas Pultala cash. Mai la pionga a patele Jerry. Ia ole ofu pole la i lungan sa fanga matahofie ia ole tupao ali ole wa mawaina ole contestant number 4. Yeah. Mr. Sarong also receives a dictionary, 50 tala cash, and Grace Hair Salon, e o tifua ilo nao. Ia ole tu o tamaitai, ia wa manu malo ai, ia le sweet au valo na tolu po le contestant number 3. Stay on side, my lover. Ia o no mai le tato category o le creative wear. Matang o fie o fo itau whainga whanau. O le tupaoli, ia o leo wha manueina o le suita valo na tolu. Contestant number 3. Mr. Creative Wear is won by contestant number 3. Receives a dictionary, a trophy provided by the staff, Grace Hair Salon voucher e Otiailo Lowao.
Ia, o le tupa sa mai sai, ia o manu malo ai le contestant number 4. Or the creative wear is won by contestant number 4, and the female division is one trophy provided by the Tainer Lebainu, Malimas Futsala Cash, Saunia Patelisiolo. Ia o le tulanga e taleni, matango fie mo foi taleni, o le tupa o ali, ia o manu malo ai le suitsa o ali numera tolu, contestant number 3. Or the dictionary, or the trophy, Paonga lea tato dictionary sa watana wa abatu, ele abatu e te weli tau fale, ai abatu ina ia paonga lele. Ia o le taleni le tupa sa mai sai, ia o manu malo ai, the suitsa o muli muli, contestant number 4. Receives a diary, 50 tala cash, and a sash. Ole tawanga fisili puletasi, ie tongi fatasi foima, tawa au fatasi category si elua. Ia ole tupa oli, ia waman malo ai contestant number 4. Ole interview mal puletasi, o interview mal e aloa moli. Ia ale tupa sa mai sai, ole puletasi mal tali ha festili. Ia watsulai mai ele suitsa valo na fa. Contestant number 4. Ngai kuai o lua ia pea o ka mole. Ia no o mai la ia le fatsulanga ina. Ia o le au te lenga o tato wa tauwanga foi le nei. I le nei tula le aso. Mua le tupa o li. Ia o le ua third runner up. Yeah. Mr. Third Runner Up will receive a trophy provided by the staff, 100 tala by Pantele Jerry. Third runner up, utulai mai contestant number 1. Yeah, second runner up, Mulipola. Second runner up will receive a trophy by Mulipola family in Manono, 150 tala by SCB and Grace Hair Salon voucher. Your second runner up goes to contestant number 2. Let's Bali. Okay, can we have the 2 remaining to step forward? The 2 remaining to step forward. Your first runner up. Okay. Palongo. Lavana. Paulo. Paftai. Lava. Oh, Avanone. The first runner up position is very important because should the winner fail to perform his duties and tasks given, automatically the first runner up will take over. Leroy, can we announce the winner first? Ia ole wa avea ma filifilia foi. Ia e avea ma missa po 6. Se o mai anno fona se lua. Mai no fo pa mo moles pa o ngoinando. Ole wa avea ma Manaia
Ia o Papa Paulo lua afe lua sul malefa o le contestant number 3. Contestant number 3. O leo sila lua contestant number 4. The winner will receive a big trophy from Evenicaraga Spellet Trophy. 250 tala from Patela Jerry, Tamal Pulanga. School bag from SAP, sash by staff, haircut voucher by Grace's Hair Salon. Ole pale, ole ali'i, na tapeneina e shina tu'u, le olo avea matato pamsino. Pa'utaitele lava. Tim, can you take the seat? And our first runner-up, ladies and gentlemen, First is runner-up, of course contestant number 4. Nicholas J will receive a trophy from the Business System Limited, 200 tala cash from SCB, and Grace's Hair Salon voucher. Third runner-up. Third runner-up goes to contestant number 1. Third runner-up will receive a trophy by the staff and 100 tala cash by the Island Business Center. Yeah, second runner-up will Paula. Second runner-up will receive a trophy by the Mulipola family and 150 tala cash from the Island Business Center, American Samoa. Second runner-up goes to contestant number 2. Maloli Roy, can I have the 2 remaining to step forward? Step forward, step forward. Can you take your last viewing of these 2 ladies? Look at them in the eye, and I want you to smile and tell them that you can be the next ambassador for St. Paul 6 College. Yeah, oleo la fapiona fa paleina neto sanga o kolisi po Paulo luafe lua sumanfa ia o fa paleina contestant number 4. Okay, contestant number 4. Ia oleo fa patula ngalua o contestant number 3. Ia malo fa alo lava fa sai. Paptai tele lava Leroy muna luenga pitam. The winner, can you step forward, please? Kuingau, sauce sio la inga pa mole, vai pa ilonga. Lei molo so silafia. O le fainga le tauanga. A faina vele le performa le tama a lea house. Ele fa pena la tai na ima ia ima lana panga tama tai. Lea la wailo atu, wa ese nei ia tato houses wa manu malo. Ia au mai se pati le na pa mole. Au te wala watu le pa ili. O le a tau walungaina le tato waso. Ile sau noanga, ale Tausala Manaia Aoga Kolisi o Paulo Leono 2024-2025. And thank you very much once again. Ole tawaluma, ole afai, ole uma.
Whaftai leanga lelei, whaftai leanga alofa. Whaftai tele lava, iau tātou o.